Kim's probably got a bit more fitness, but that'll only count in the last round maybe. So Cairo and them will having a pretty good battle at the moment, I reckon. I think hopefully Cairo, because I think I've got age on him, so I'm more fitter and faster than him, so he's like easy prey, easy meat. So. Kia kaha kōrua, whaia I ngā mea ko ākuna I a koe, kia mau ki ngā Maori, ki ngā āhuatanga o tātou tīpuna, kia upaia I tātou ki te roa ngā taumata. Ahanga tuaru, kia u mai tō katoa. Taua! Tere tonu te whakaeke a Cairo ki tana hoariri. Toro noa a Cairo ki tana hoariri, ka whakahoki atu e Kemara, engari ki hai tētahi eu. Tuki kau noa ngā toa nei, ka tau tā Cairo. Ka hoki anō a Kemara ki te upoko o Cairo, ka wero atu anō. Tū māro ana a Cairo I te tukinga ki a Kemara. Pai tonu te karo atu a Cairo I te wero a Kemara. Ka whakaeke anō a Kemara, māro kau ana. Ka whai, kia kaha. Ka pā a ngenge ki ngā toa ki te pito paunga o tēnei wāhanga. Ka piro anō a Cairo. Piro! Pā ana te rākau ki te taha upoko o Cairo. Piro! Ko rongo ngā toa ki te ngenge, ki te wera. Ke kaha tonu rā. Ka toro atu a Cairo, engari, u tonu atu te whakahoki a Kemara. Tonu te kau hei kona, tapa mutu. Haere tonu. U kau noa te wero a Kemara, ki te mahunga o Cairo. Ka tata ki te mutunga o tēnei, te wāhanga tuarua. Piro! Toru. Haere ki nā pātu. I think Kim's going for the long haul. I think he's just gonna wait until the last round, I think. I think it'll be a pretty close fight, and I don't actually know how Cairo fights, to be honest, so I wouldn't be able to tell. But Kemara's a pretty good fighter, but I'd say Cairo's just as good. If you go too hard on the first round, you might burn out in the second and third, or you may not have enough points by the second round. Hara, kia kahara. Tukana tō rākau kia kōrero. Tere tonu te whakaeke a Cairo, engari, ki hai e utika. Ka wero hoki a Kemara, pērā anō. Kari upai. Ka rere atu a Kemara, ka u, aha koa te karo atu a Cairo. Kia kaha. Paua ki raro, paua ki runga, ka tau. Kanoho tūpato tonu a Cairo, kai tuku atu he piro. Ka tere te tomo a Kemara, ka au. Ka tata ki te mutunga o tēnei whawhai, ka ri te tonu te kori a ngā toa. Ka uru atu anō a Kemara, ka au. Ka tuku wero anō ki te upoko, engari ki hai e utika. Kari upa te matu. Kia kaha tonu, ko tata te wāmutu. Pau haere ana te wā. Haere tonu. Haere mai o tika, haere mai o kaha kia ki te ake au. Ka tuku kaha anō a Cairo, ka u ki te taha tinana o Kemara. Kia kaha. Ka rere anō te rākau ka u pai.
Whiro! Tata mutu. Tata Bout te wā. Ka wero hia te tinana, ka u a Kemara. Keka. Whatikau ana te tuara I tērā wero nui a Kemara. Haere ki nā pātū, e nā toa. Kua mutu rā tēnei whawhai a ngā toa tokorua. I enjoyed coming up against a guy who's in his prime. It was a privilege for myself to come up against a person that I've stood alongside. What I expected was what he produced. It wasn't as easy as I thought it would be. Ka hoki te ia ki te whakatau a tēnei whawhai nui a ngā toa. Tēnā korua I ngā toa, ka tahi te whawhai pai ko tēnā. Miharo a. Hoi anō, ki te mātai te rānei mau ko tukira. Tino kaha tō korua huri haere I runga I te papa nei me te whakapau kaha. Whai nei ki te uru atu I ngā rākau. Whakauru I te rākau ki tō hoariri. Engari hei te mutunga, ko tahi no te toa ki tēnei taumata. Wai maria, ka rea te hio kōrua e hoki ki te kāinga I te rānei. Nō reira, ko tai ki taua wā. Ko te toa mo tēnei whawhai. Ki te papahoro rākau. Kemara. Hongi, whakanuia. Definitely pushed me around here and there. I knew he wasn't going to let me take it with ease. Regardless of age, you can still participate in toa. Like I said previously, you have to be well prepared for the fact that you will be fronted like toa, like Kemara. Ngā mihi mai hoa, ngā mihi mutunga kore ki a koe, kia tūtaki anō tau, Mauri Toa. I think he's at the top of his prime. Koa ea te whawhai tuarua a ngā toa. Mai e tā whiwhi atu ki atu.